Junior. But I thought we were friends. We are. reka twibere inshuti sibyo Won't do it. Okay, sure, I'll do it. Oh. sawa reka twibere inshuti sawa rwana we n'abana bato muri shorero dutangiriye turi y'amana yo bari bigusenga nyine iriya mama ugomba kuyubaha kumbe bakoreka uko abana babaga bari hano wa mwana uje muri shorero uzakora kuri muri shorero mu bandi bana bari mu myitozo. Hey Junior. Petit frère hano rebe amwita Junior giti we fayi. You're not supposed to call me Junior. No. Amujenga ntukamagare Junior turi imbere y'abandi banyeshuri basiko ngiye no gutanza muri shorero mutsebeshe bari hakuri no baritoza muri shorero. Why should I be out here with the rape? Kuki ubundi twe batatureka ngo tujye kwitoza ari umva igihe nikigera natwe tuzajyayo ubwana. Ow! I'm gonna tell. You both know that you can't watch. Why shouldn't I report? Ngabyana mwe nago mama ugomba kuza kuturunguruka turi kwitoza nago mwe mwemerewe kujya gukubita babashyiramo. Oh, are you okay? Meze neza. Get out of here before I rip. Ikira baragikubita. Come on. Tugende manu ukurusha bacaho. See what happened. Muzongere mugaruke hano mwabaginga mwe nutwana muri shorero tuzano. Sanga master ari hano. Kura master yicaye kuri rya zuba ngo rimene imbwa gahanga. Haka master ntagaze kuri rya zuba. Master, I brought you some shade. Master nari nguzana ibigutwikira. Know that as you exist, the plants do too. Wa mwana mu gihe wowe wumva ubaho n'ibimera nabyo bibaho. Ntago wagomba kuba wangije igiti ngo gikureho ishami ryacyo nacyo niki ni ikiremwa. Oh. Mumbabarire. Babarire master nago nari mbizi. Abashoni bumva ko nyine ibimera nabyo babyitaho neza kuko nabyo ni ibinyabuzima. I want to learn kung fu. Yenda shaka kwiga kung fu. Two aren't ready. Kuki ushaka kwiga? Why? Njya ngubitamana. Some are ready. But we are ready. Turiteguye ariko kwitoza. We are. Perhaps we can begin the lesson. We won't let you down. No, turaza gutangira amasomo nimba muri tayari kwitoza. Master arabwiye ngo araza gutangira kubatoza. Tugaruke kuri cyane wana. Bagiteza umufuka hano. Baragitera ejo bundi cyara bakubise. Kwa Jimbo rwaje kwiyorera. Kubita wa muginga we. Baza ku kigoje bagishyira umufuka. Bimwe njya mubwira ko umuntu bamutimbire mu gafuka. Barakubita. Did you say Jimbo? Yeah, got it. Uravuze ngo Jimbo hana abamenye. Kumbo bakubise yarabamenye. Baza kuri. I have the worst luck. What? Just how could I know he was lying? Umva umuntu twamwambitse umufuka yanagize yaguhamagara ukitaba. None se nari kumenya gute kari kubeshya. I'm hungry. Ndashonje. More. Nanjye ndashonje mwana. Ubwana bweri. You two disappoint me. You say that you are Mwambwe mwantengushye mwabana mwe. no restraint. Respect the knowledge that you have gained. Narabwiye ngo mujye mwubaha ubumenyi n'abatoje yatangiye kubitoza ku ngufu bita bijya gukubita umuntu rero bikubise. Heal for 3 hours. Mwabyanwe ntibuzongere kumbe no master wundi wabihariye muhindukire mwabigorye mwe kumbe master aje kubigaburira. You think you're getting up? Buri mwarimu hano ubusanga afite abanyeshuri besasu yungu y'abanyeshuri ni bino byana bibiri. Buriya master wundi byamukubitiye umwana niwe wabipfukamishije. Lohan Hall sure seems a lot bigger today. That's because we're usually cleaning it with the others. Yeah. Uyu munsi abandi bana bari kwiga tekinike zambaye twebwe nta kintu twiga tuba turi hano turi kurwana nako turi gukubura. Kitangira kwitoza. Kimwe gikuru cya Jimbo kiritoza. You said you'd show me how to fight with just a pole now. Will ya? Okay, but pay attention. Sari kanangira ngwereka utuntu tumwe muri tumwe mutwo banyigishije kakana kamutanzemo hano gatangira kumwerekera bakira barya bwana ni butonye ariko monsheri kana gato katimbo kanamwereka wabonye uyu nawe ararakara atangira kunyuzamo bana baritoje myaka iragenda iricuma bakiri muri shawuri bakubura ariko tekinike n'imbaraga ziyongera bana wewe nawe Chetri. Well, yeah, but you're still faster. Mana cyaro umuginga tundacyagufite bagakubura. Sometimes I wonder why we're here. Mwe namwe nje nibaza mpamvu turi hano. You know why? Urabizi ariko. It's fate, I guess. But I'll be a master someday. Umunsi umwe ariko nanjye nzaba master wina. Kino cyane gikuru gikunda kubikiyoboza ewana nzaba umuyobozi w'ishawuri ni kicarana. Disciplined in mind and body. There's also about 50 people in line ahead of you. Icara mu ntebe y'abayobozi. Jimbo, you can't. Jimbo haguruka wa muginga we. Cya Jimbo nicyo gikuru. Nobody's gonna tell. Nta muntu uri buze kubimenya ko nicaye mu ntebe y'abayobozi. Well, just do it. Haguruka wa muginga abayobozi bamenye ko yicaye hano cyaba ari ikibazo. Batangira gucanga kandi barwanira mu rusengero nibinye. Oh, for doing that, you must. Ndakurega ugushije intebe ya master wa muginga we. What? Better not tell on me. Wa muginga nawe ndakurega. Batangira kunyuza buri kanya bashondana bya hato na hato. Barwanira imbere y'Imana zabo urazibona ariko ukuntu ziba zireba. Bana nyitozo
bawutoza Shaolin bafite ukuntu umubiri wabo bagenda bakawutoza bakawumasitaringa ku buryo umubiri wabo wumva ko nyine ari nk'icyuma nk'ibuye ukuntu baza bakabatoza hano hari umumaster bana barabatoza agatwe bakagakomeza bana iyo baje kurya bo ntibicara ku ntebe ni bya bindi bibiri cya Timbo na cya Jimbo bo barya bicaye ku kaguru kamwe karya barya bicaye ku kaguru kamwe nta ntebe bicaraho we birabishondana ariko mwana asi biri gushondana abari kurya ntabwo bazi ko ibigoryi biri gushondana n'ikisi kiba bimena ibiryo by'abandi bana Yesu Kristo ibyo ni bigenze bite termites. ibi bitirega ni bya biti bya pirate ni ibishinwa hakurino bana barabatoza hano umubiri wabo kuwukomeza kawugiramo icyuma gatwe umutwe nicyo kintu cya mbere baheraho mu gihe abandi banyeshuri baryamye hakurino birirwa bakora siporo bitoza basenga nijoro hari ibitaryama birara bikomeza umutwe ni bya bigoryi bibiri birara bikomeza umutwe ni ibinyarugomo ni ibinyamafuti do ukuntu birara ewana iyo bintu mwana bigenze bitariko ibyo bisinzira uko byaguye agacu bigakangura abandi ibyo bita byisinzirira kumesa nukumishisha amaboko kantu kose ko gukora ubundi ngo kung fu iba mu kintu cyose bari ukumesa ubwo bahita babonera akanya ko gukomeza umubiri mwana tugire dutya tugire biri kumesa inifomo zabyo dutangira gukamura dukamure mwana birakamura katururi kamura uniform zabo z'abashorini barakamura dore imyenda ngira bacikiraho n'ibinyakavuyo ewana barakwereka hari abanyeshuri babyutse mu gitondo inifomu zabo zacitse bana ibi byose ubu nimbe bazatuririye imyenda kumbe dore ibigo bifite ukuntu biza bikiba inifomu z'abandi izabo zabiciye byagenze gute hariya Master. I think it was the rats. Hano hari imbeba zingana nk'amapusi. We need. Well, I'll take it. Turaza gushaka rwaga ku cego master. Ko bigo nyine byace ni uniform z'abandi bana. Mani karakoze. Bivayo ni bibiri muri Shaolin. Oh, what a firm hand. Baje kuno batangira kunywamo. Kuno baseriva n'akaboko kamwe abanyeshuri batangira kumugirira ishyari. Muginga ni umusore ni Jimbo. Hey, here comes the... Finally. Uyu naza nicyo kuryeje guseriva hano barabagira ishyari bigishwa n'abamaster babiri batandukanye yagiye kugwa biryo arabisama barabimumenesha. I've had more than enough from you two. More? Yabagenga muko barenda barambiwe. Ntago tubyitayeho. Why you? Tangira guserera kandi. Bombe bafite abamaster babiri batandukanye. Mwana reka kurwana n'abariko. Sasa bapingana nyine bavuga ati nitwe turenze. Can't believe. Kira kigoryi kiba cyatumenyereye. Sasa umujinya baje kuwutora amatafari. Did that one. Okay, so tomorrow I'm going to beat Sin Pao. Umva ejo nituramuka tugiye muri wa murwano sasa bajya bagira umurwano nk'abanyeshuri nyine bya bindi bakagira match nyine yo guhangana. Ejo kira kigoryi ngiye nzagitimbura cya Fabrice Kimahuko. Hey, what number are you on? Ugeze kuri 10 na kangahe? Make it 20, Junior. Ako ngako kuzuje 20 Junior. Some head. Kumbe yakubise ku gihorihori. Inyuma rutiteguye. Tugaruke yakurino. Barakwereka wa master wundi afite tekinike asa kitoza mu ibanga kino cya Jimbo cyaje kumurunguruka. Jimbo yaje kumurunguruka wa mu master afite tekinike za kitoza mu ibanga z'ikiganza. Cyo tekinike z'ikiganza yarihisha. Ya tekinike ndayibye urwana rwa Jimbo nako ni rwa Jimbo. Nurura tekinike rurayibona. The one to decide. Is this the hall where you stay? This contest will determine who will move from Lohan Hall to Darmar Hall. For ati kino cyiciro tugiye kujyaho kigiye kuba cyatugaragariza ninde ugiye kuva ku rwego rwa Darmar Hall akajya kuri Ini Hall. Ubwo ni ibyiciro nyine byabo. Let's go. Bagiye guhangana. Sin Pao. Jimbo agiye guhangana na ka Fabu Kimahoko. Fabu Kimahoko avayo kuri Jimbo. Bano babiri baranapingana n'abanzi. Basikurayo. Ni babiri. Buretse tera bari mu myitozo barebe niba uva ku cyiciro ngo cya Ihong ajya ku cya Junho. N'ibyo byiciro bibiri. Ubwo nyine ni nk'amapeti ushyiramo. Jimbo. Buretse kwa Jimbo. Jimbo aritoza nta mwanya agira wo gutaraterura dupoza ndapfuye. Master arambonye ntayikuzo.
kigira gutya gikora mu rwangamazimwe kuva yakimumena agafu mu maso yarabibona ko bibye mugenzi we baramwibye bigenze bite kiramwubikira kimumenya agafu mu maso mwana gitamika umugeri kik jinga we kubisa ikigoryi we yagikubitana umujinya kubera ifu cyamuteye taramutera master bahanganamo. What is this? Ibi ni ibiki? Mumbabarire master. You are an animal. You should live with the dogs and the goats. Uba ugomba kubana n'imbwa mujinga we. Huh? But, Master, Zinpao was the one who... Umva Fabu niwe wari umuteye ifu amuroze. I'm sorry. Tubabarire master. You're a damn joke! Wait. Umva ni imikino nawe uri umusazi. Tuka master ugiye gutera master baramuteranira kandi master katurari. Master gukubita urwana rushyiramo. Your skill. No, Master! Uyaza gutabara barakubita. Arutuguru kurongo rusumbisha si katurare. Master gukubitira abana bereka ko cyane kivayo. Kimukubita ya tekinike y'ikiganza kirayifunga. Where did you learn to do that? Tekinike yanjye y'ibanga wayigiye. I saw all of it. Byose ndayizi narayizi. Really know anything? You are a disgrace to us all. Turi igisebo kuri twese. Mu mwatake uri igisebo kuri twese. Bakunyuze akanyafu. Muri Shaolin niyo master avuze ngo bakunyuze akanyafu. Dore akanyafu kono bagakora yo. Yakubwe nyine umwana kosuka munyuze akanyafu. Muri Shaolin dore bakunyuze akanyafu dore ngo nibazana. Bamunyuze akanyafu. Bazana utunyafu bamunyuzeho. Katururi. All right, guys. Barabazenguruka banyuze akanyafu. Here, right? Mani mwaretse tukabireka abasaza. Now, you are men who are students, no more. Ntago mukira abanyeshuri babatake babarasingiga z'ibiti. Hey! Yeah! Barabatsibura. Ngo ntago mukira abanyeshuri bacu. Barabatsibuye. Barabatsibura abana. Katururi. Tsiburira ibigoryi. Nibi fariseri byinaha. Yohereza inkoni imwe mwana arayisama anagira mugenzi we. Natwe turazibonye arasubizanya katurore. Master biramucanga asenya kaga kundi kabarara abana bone dore ukuntu bazisubizayo ni babiri. Katurore bitabajinga. Yeah. Why don't you quit? There's no way you can win. Umva nta buryo namwe muri buza gutsinda aba batimbure. Katurore barabazenguruka. Noneho bibaye intambara ntabwo bikiri ukubanyuza akanyafu gusa. Kuko banyuza akanyafu bamaze kubona ko banangiye. Katurore. Muri Shaolin Temple. Bagiye ku bigoryi. Byigometse. Byakubise master bigeze no ku banyeshuri. Ni bibiri. Ingezamo ibitano. Taramukubita umwana bashyira hasi. Katurore. Shaka kumutibura umwana. Barakubita ariko. Barabatsibuye shawo. Byirwana ariko bari kubitsibura. Katurore. Kugira gutya kubita kimwe. Inyuma kuri ka gatwi. Giti. Gitarabatsibura. Tsibura abaginga dore imyikaragwamo hano muri Shaolin Temple. Tsibura abagabo imirundi arayivuna. Hasi baracyaza. Kubisa abasore bamena amavuta hano. Amavuta acana itara. Yarazamuka amena n'andi mavuta abonye amavuta yabafasha. Master biramucanga mbega ibyana bifite ubwenge. Master biramucanga tekinike atabyigishije. Byo birarabyiyigisha. Nyagasani wabonye karakora. Ari amavuta arakora. Tangira kubakubita. Tsibura abaginga bibahagararaho. Kubita abaginga bihagararaho. Bihagarara kumi. Mwana. Tururi. Bakugiye ku Shaolin barabatimbura. Babagenderaho. Gendera ku kinyera kunyura mu banda batimbura. Karikano musaza. Bandi kuvuye baranyerera urabizi twagiye. Tera bene wabo. Kanya ruciye fata ibigoryi abisohora aricyo. Muco mwabakinga. Now master wabo. Birani biki? You come to the defense of those students? Uje kurengera bya binyeshuri. You report to the high priest. Ndaza kuguteza umutambyi mukuru bari uripotinga umubwira ibyo ukoze ni ibiki.
kereka ibigoryi bivuye ku rugamba byaje hakora ino ni Timbo na Jimbo. Everyone saw Tin Pao cheat. They're all too Abantu bose babonye Fabri Mahoka ari kutwiba ni gute bavuga ngo nitwe turi mu makosa. hell. This means trouble. Ibisobanuye ibibazo. You boys have no idea what you have done here. Mwa basore mwe ntago mufite igitekerezo cy'amakosa mukoze hano. We failed. Tubabarire master twagutengushye. I forgive you. But I can no longer be your master. Hari icyo nabakorera nkabababarira ariko sinakomeza kubabera umwigisha. Remember to always keep your eye on the path that lies before you. Ati muzakomeza amaso yanyu muyashyire mu nzira nziza igandukira idini ryacu. Jimbo, you trouble me. Uneza ibibazo. So then, rero you find you've lost your way. Open this. Nuzabona wayobye inzira nyayo rwose Buda twigisha uzasome kino gitabo. Force behind life and its true meaning. Find all that you need in your heart. Nibwo uzabona ko ibyo wakoze byose niyo byaba ari bibi numara gusoma kino gitabo uzabona kugomba kugaruka mu nzira nyayo. Yes, master. Yego master. Bye. Bye. Ciao. Abyohereje mu isi yo hanze. Byiberaga muri Shaolin niho byakuriye. Baba bameze nyine nk'abantu baba mu kigo batarigera bagera mu buzima bwo hanze bumeze bute. Nibwo baje hanze sasa. Hariya ntubuzi hanze ku isi rero twese babyara ducanze hakurino bino byo bimaze igihe biba mu kigo birya binywa abashorini ubundi baranasabiriza nako ntago basabiriza bazenguruka baka nyine nk'imfashanyo ntago bakora. What? Right away. Okay. Kumbe tugaruke hakurino barakwereka hano uri gucuranga. Nah. Mukobwa. It's just, we're no use. Hey, I'll bet she'll give us some coins. Her? Nah, she looks broke. Let's try these guys instead. Mano uri dusabye tujya gusabiriza uri nta mafaranga afite baza gusabiriza. I wish you well. Budabaha imigisha. Izi mbwa ziradusaba ibiki? Abo zisaba bariwe mu rusimbu kaza ubasaba. You bless us with it? Money is not something to share. Get out of here! Fano mwabajinga mwe. I'm sorry. Excuse me. Mutubabarire mubyeyi mutubabarire. Tell me, sir, do you know someone named Muron Pai? Ese mwamuzi umuntu witwa Rompai nawe tuzi. Muyipa ntawe tuzi. What? Sare kanigendere kubaza abandi ari kubaririza witwa Muyipa. She's looking for someone. Well, I'm only concerned about us for right now. Let's go. Umva muri kano kayi kidushishikaje ni ibyacu reka kwita ku by'abandi. You pay your protection. But I paid already. Umva mugomba kwishyura imisoro. No more chance. Take Bajya ku mujinga barakubita ngo nuko atishyuye imisoro. None abishyuza imisoro. Sasa ku isi bajemo hano hanze abantu birirwa bakubitwa barakubiswe bari ku nkoni z'ubugome. None umukobwa yibonye. Ari bikuye mbega icyuki bimeze bitese. Mukobwa mwibikofa caho. Mbega kuki kumbe karamwibye. Ko bwazanye amafaranga kuri wundi bamaze gukubita afata amafaranga. Ntugukubise ndakwishyuye. Murakoze mubyeyi. Sasa kugera na buri kofi. Ni kara kagoryi kakwibye. Baragakurikira. Kobwa kumbe nirwanyi. Kobwa kari hano. Gobora katatse. Vayo. Nosho ku mutwe. Kabatera amabuye nagakobwa kari hakuno mu mujyi bano baza gushungera. Hano mu mujyi irimwe intambara bo bakoze intambara rimwe barabirukana. Ewan. Mana abatimbure. Bagiye kubita umukobwa yaza gutabara. You'd like to try that over? You bet! Kubita umusore. Kagabo karakomeye ahantu hose. Karakomeye kabashyiramo. Ururuza gutabara icyuki bimeze bite se icyuki yewiga kanopi wakawi. Something wrong? Ufite ikibazo? Bano bikaba ari abashorini nibwo bwa mbere baba bageze hanze hapi nta kibazo. Ntabwo bemereye guhura n'abakobwa ngo baganire byonyine. Turore. Yaracyari mu bagabo kubakoramo akazi. Akitegereza umukobwa ntabwo amenyereye kubona abakobwa. Cyarakubiswe umusore ni nk'icyuma. We, box. Yazanze kandi batangira urugomo. Bano nabo nabantura. Abantu na musore arakubita kumbe n'ubwa mbere rubonye umukobwa yewe gakanopi we. N'ubwa mbere. Kukanya police. Beze biti. Tugenda police.
polisi yaje kandi iyo urwanye polisi iraza hariya mu kigo barwanaga ugahanwa na ba master bawe bakagupfukamisha hakuri niyo urwanye polisi iraza ikagufunga. Umukobwa arebye umurizo hano w'ifarasi akora ibindi byenda ewana baciye hakurya ari babiri mbareba yeah. Mwana wameze umusatsi. I like it. Really? Ndabikunze. It really itches. Wanna go? Let's go. Tugende. Kind of, Bya bigoryi mutabaye bizanye hakurino but he always won. byashyizeho imisatsi. That's because you weren't as clever as I was. I bet you were cheating, or at least half of it. Aren't you own up to it? Yeah. Bakiri aho harunyuzeho hari igikomerezwa kiri gucaho hari umuyobozi uri guca yagiye guca rubanza bagatimbura buri umwe igikomerezwa bakagiharurira inzira tinze mu nzira barakubita igikomerezwa kiri gucaho tururi igikomerezwa cyaciyeho. I wonder what it's like to be so powerful. Wish I could feel that way. Hewana nanjye ndifuza kuzaba umuntu ukomeye nkuriya ni rwa rugoryi rwa Jimbo rubyifuza. He has the heart of a viper. Oh, the power and money. Uriya mugabo niwe gavana afite imbaraga afite n'amafaranga. Oh yeah. Imbaraga n'amafaranga ye. Gitangira kumva ko hano hanze muri iyi si kuyobora bisaba ufite imbaraga n'amafaranga kugira ngo ubeho neza. Arabyumva. Tugaruke hakurino. I prepared the entrees. Baje hakurino mu kabari baza kuryamo. Mister, I see a dark mist on your forehead. Get out of here. Say, lady, you need this charm. Your fortune doesn't look... Wa mugore rero ukeneye kano kantu kaguha amahirwe akakwirukanira inyatsi. Ni umutubuzi. Mbanza. Bad choice. Tastes like squab. Uh-huh. Do all these dishes have meat? You like... Ibi byose ni inyama. Remember, as the master says, we must adapt. He said, find the spiritual among all the worldly. It will open... Ba master we yaratubwiye ngo nitugera mu isi yo hanze natwe tuzamera nk'abandi reka tubanze tumenye hano hasi babayeho bati. Batangira kurya inyama ubundi abamoko ntabwo barya inyama inzoga abagore ibyo bintu ni ibintu bitatu bagomba kwirinda. Kumbera kwerekana ari gucuranga uyu yatangiye kuroba yewana tuno twamenetse no kwangiza. Abamoko nyine nuko bakora. Kumbera uno rwaranga yewe gakanopi we nubwa mbere ubonye mu baby beg abantu bita ibyuki ye. Oye bamuhakaya yewana ngiye siko batamakaye kirarakara. Giraguricya nacyo agihakaya. Yewe gayaga cyari cyabuza peti. Bamaye kaya yewana nagasana ubwo reka ngahekenye. My lady. Bakanya arabandi binjiye. Move for you. Hakunino ni mu karesitora bari. We can go pay our respects to Buddha. You'll pay your respects to whom I say... Sasa uyu mugore bikagwera ku munwa hose arangisha umugabo bita Muyipa. Ari umugabo yabonye ari gwakaye umukobwa biyicarira hano. What would you like to eat, dear? Bashaka kurya ikisheri. Very well. Is it murang pie? Muyipa ni ibikoko wankoze. Muyipa. Sulin, what are you... Suri niwe rukurikirana. Never thought... Silence. Ceceka. How touching. You journeyed many miles to find the husband that left you. Too bad for you, because... Wa mugore umaze ibirometero byawe byinshi ugenda ngo uje kureba uyu mugabo Muyipa. Uyu Muyipa yaragutaye rero ninjye dukundana. He was no longer a man. My wealth and charm saved him. It was easy. You have to be the sort of wife who can handle him. Wagomba kubura umugore wakita ku mugabo wawe ariko umugabo wawe nsa nk'uwamuguze. Nta kintu yari afite ngiye mfite amafaranga. A lot of trouble. My husband, Umugabo wanjye to tell you, Muyipa. listen, Basi nyumva. joy from my life. I used to play this lute every night. Buri joro nacurangaga igitari. No more. Mu gihe nabaga nkwibutse basi yigumane nawe ujye unyibukira ndigendeye ndaguhebye. Sibyo Muyipa yahuye na Sugar Mami yahuye n'agakobwa gafite amafaranga itata ngo bari basanganywe. Muyipa baramuguze. Gacaho. Uyararakara. Gitari barayimutera twara ubugitari bwawe. Karafuha. Kamwohereza n'imeze umukobwa. Arikaraga yihagara wambonye. Kavayo. Bari gupfa umugabo turi muri ya minsi abagore bapfa umugabo umwe. Abagabo barabuze mu nsheri. Just stop. Just stand back and watch. We mugume inyuma mureba abagore bahanganisha. Aka. Neza. Mushyiramo. Ikise. You know what? Kobwa ni babiri hariya mu rumwe. Flori. Karashika ebyiri. Zirapfa umugabo. Sugar Mami.
ameza akifungaho. Get out right now. Vana none ugende. Ndanze avayo. Tangira kurwana mu karesitora ko kuba mari kuri ku gikweto kwa Ishimwe buretse. Kwa Ishimwe kubita gakobwa gase kubiti. Kamutwaye umugabo. Wanshinze untwara umugabo ute? Bari gupfa umugabo. Abagabo barabuze. Kajidura ibiti. Parikan buretse. Mugeri. Sherikan. Are you all right, dear? Meze neza sheri Moyipa barakubita. Wa mugabo. Moyipa vayo. Go away. Tumye shuga mama ndakarira caho genda. Now be gone! Caho karashika. Go on! Vayo caho. Go on! Dore cya Moyipa kugira ngo gishimishe shuga mama icyaremeye gikubita umugore wacyo. Yavuye aza gutabara. Bamukubisa agataburete mu mutwe. Aza gutabara. Wamushori wacu Timbo yaje gutabara. Bandi kuvayo. Araba. Buretse. Arabatimbura. Kure bafashe. Aba nabo babyivangamo. Kure. Umwana arahana byo. Buretse. Ndikura ariko kino cyo cyanze kujya kure. Sasa polisi bane no kuba yiga kare bateje urugomo. Terura kano bacisheni. Bara bagingane baducike. Polisi zirakurikira muri iryo joro. Tururi. Polisi yaje. Bayiteka imigano hakurino. Bacisheni. You know you're holding a woman. I've sinned, please forgive me. I've sinned. Abona igishushanyo cya Buda mbabarira rwose nari nkoze ku mukobwa nari muteruye. Ese kubita karashika hasi nyine. Mbodita mubona. Baje kwicara mu hakurino barijijishe bigira utubuda. Ewan. Hey, what's this? Bani binibiki. Restaurant. Oh yeah. So why did we return here? Jumbo. Maybe this is another one. No, this is the only restaurant in town. Well, anyway, you can make a bed on the floor. Bagarutse muri ka restaurant niko restaurant konyine ngo kari muri uyu mujyi. Kameze gutya. Being a monk is better. Baje kurarayo. Oh, well, we can't just rely on others for money like Murong Pai. We won't have to rely on others. We can work in the restaurant. Umva turaza gukenera amafaranga kugira ngo turebe ko twabaho. Umva natwe turaza gukora muri restaurant mpamvu yo kujya gushakira amafaranga handi. Well, I don't believe it's a waste of my time. I'll trust in fate to provide some answers. Umva nje ntago ngomba gutuma umutwe nibaza ibintu byinshi mba ngomba kumenya ko igihe kigomba kunkemura ibibazo byanjye kikama ibisubizo. Niko abashobora n'ubundi bizera ntago bajye bagira ibibazo byinshi ngavuga ngo ejo nzaba mbayeho gute ese bizo yawe urituriza gusa niyo wari ubusa ugatuza upfa kuba utifuza tu. Cyo kiryamira mu mahoro ibisubizo bizaboneka. Uyu wari kubona muri iyi sata zabaho nta mafaranga nta mbaraga ari kubona byamucanze. Ni Jimbo. Urugoryi rwo rwasinziriye nk'urwana. Akoreka muri iryo joro. Muri ya restaurant barimo harabafu. Even imagine that his tax money would be stolen back from him. Sasa hano abagabo bari kuganira bavuye kwiba bavuga ati ubundi bitwibye ni ya misoro birirwa badusoresha tugiye kubiha abaturage. Mubifate mu bishyira abaturage. Ngo niba abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi n'inyeshyamba. Ati leta iri dusoresha amafaranga menshi reka bino bintu twibye tubishyira abaturage tubibasubize n'ubundi babyavuye mu misoro yabo. They are rebels. Barani rebels ni ibyigomeke bigometse kuri leta. Bidatinze dore polisi mu gitondo iri kurangisha ibyigomeke inyeshyamba zigize nabi abatavuga rumwe. Whoa, see what the reward is for these rebels? Wabonye ya restaurant turaramo n'ibiciro bisambo byari biri. Ya restaurant barayemo ntibisambo bigabanira amafaranga. Around, ladies and gentlemen. Byibye nayo bigomba kujya gushyira abaturage. I'm going to do for your entertainment. What's your act? Tell us about it. Are you going Ubwira ugiye gukora iki kugira ngo baguhe amafaranga sasa abantu baje kwiyerekana. that? What? Right. It'll cost you 50 cents a turn. How do we gain from that? Yeah, what do we gain? I'll double your money if you make me scream in pain. Umva umuntu uri buze kunkubita nkaba baranda mukwe. If a person does that. Amafaranga ye turayamusubiza. Sasa arashaka batangire bishyure wishyura 5 wishyura 10 bagenda bazamuka bitewe n'ibyo uri umukubiti. Ewana bamuha amafaranga uri abantu ukuntu ari babi ibaze kuvuga ati ngenda shiraho ibihumbi nkubita arama ibihumbi 5 umuntu akishyura kugira ngo agukubite ntacyo mupfa. Batangira kumukubita umwana arafunga. Arabana we ibipfunsi bya 10 byarangiye yawe yashizemo.
yawushizemo. Ewana reka nongere handi. Yongera handi arakubita. Ewana. Abantu ni babi cyane baze kuvuga ngo ngenda kwishura ngo ukubite gusa ntacyo mupfu. Muri babishawo. Manu uri kubabara? Wapi ndi kumubeshya ko nababaye kugira ngo yongere ashyire handi mafaranga abone ko yakoze akazi. Here's your chance. Hano hari amahirwe urabona amaze gucika intege, shyira handi mafaranga. Yafashe ibiceri byinshi arabyohereza. Abaturage mwese muri hano ndabishyuriye mu kubita imbwa. Bose arabishyuriye. Bajyaho barakubita ibaze ariko bo bajyaho rega barakubita. Nakubwiye abantu ni babi. Bakakwishyura gusa kugira ngo gukubite tu. Bagiye kubigoryi barakubita byo byimereye nk'ibyuma. Umubiri wabyo byarawutoje. Ako kanya yari wabakandagiye imbere. I'll take that. But why? Mwishyura umusoro. You must pay profit tax. 50 cents for your working state land and 50 for... Murishyura ibiceri 50 byo kuba muri gukorera ku butaka bwacu n'ibindi 50 by'umusoro ku nyongera agaciro yuko nyine muri gucuruza. Ndagira ngo kurikira filime. Leta iriyo nayo nta mikino none se nti muri gukubitwa ni mwishyure nyine ni musore. What? Here. Hey. Umva basi reka yose tuyabahe mufati. It's our pleasure. Mwakire. Smart one. Musore ufite ubwenge. We're really just fighters. If ever an opportunity should come up, we would be happy. Umva twebwe icyo twari turi gukora ni ukugerageza gushaka amahirwe tubonye n'andi mahirwe mwadoye akazi twakwemera. Right away. Gitangira kwikubita. Yari kubisiye umugenzi atangira kubona ko mugenzi we bazanye maze kubimbwa. Umuntu agezeho yikubita ngo bamuhe amafaranga. You really are a most smart one. Governor Liu is recruiting fighting men. Umva koko. Follow me. Ndabona wumvira menya waba umusirikare mwiza nkurikira. Jumbo, let's go. Jumbo tujya mu gisirikare. Yararebye reka ntago najya mu gisirikare nk'uko muri ubu buryo. Ntago ugenda. Umaze kubimbwa usigaye wikubita kubera amafaranga. Yabonye mugenzi we bavanye muri shori natangiye kubimbwa. Uyu yagiye mu gisirikare yasigara hano. Yakurikiye abasirikare ewana. Umusa ngenda agiye ntago nakomeza kuba hakuri no bira mupangu. Oldest friend. Tugaruka yakuri ari kwiyahuza inzoga ni wa wundi moyipa yaciye inyuma wa mugore. Stop it. Ikira ariko uyu mwe. Your troubles. Nusinduraza kwishyira mu bibazo. Let me tell you something about pain. The kind that only wine can cure. Ari inywera ndi mu buribwe bwinshi cyane ikintu cyonyine cyabumara ni iyi nzoga. Where's Chinbo? Unywa kanyanga. Chimbo ari hehe? Chinbo. Chimbo ari? Went away. Are you happy? I want some wine. Oh my God. Nanjye mu inzoga ni inywera. Wine? Twari inzoga zose niwe wazinyweye. Sometimes you need that much wine. Wait a minute. Buretse mwana mwaka inzoga. Buretse ariko kari ku inzoga nk'akiyahura urashuduka wanapfuye. Leave her alone. If she enjoys a libation, you shouldn't stop her. She's drunk already. Umva yasinze wana tugomba kumwaka inzoga. Umukobwa yaje hano uyamena ikibindi cya kanyanga. I'm trying to let go. Bini ibikindi kugerageza ariko kwikuramo agahinda afite agahinda umugabo yaramutaye ari kwiyahuza amayuga. Imana izana hano twica ingwagasi y'icyaka. Bakigorye buretse ariko twica ingwagasi. Y'icyaka. Inguyu. That's it. Do that again. Ngongera ukubite basi wishimisha. Tega umutwe ngongera. Imena inzoga zose. Wimenera inzoga gatangira kumurwanya kasinze. Don't fight me anymore. Kongera kurwanya. I'll fight if I want. Tangira kurwana. Shyira hasi. Yesu Kristo. Stop living in your past. Irekeraho gukomeza kwizirika hahise. What do you think you're doing here? Cyakora ukora ibiki? Shoving me away. Maze gusara. Wari gukomeza gutekereza hahise aho kugira ngo aribe hazaza cyangwa aho uwo munsi. Areba ngo moyipa yaranyanze yakurikira Sugar Mami. None se umundi moyipa ubona atari ko ameze urabona yaguhereza. Kicaye hano kabitekerezaho. Garakeye. Cya kigoryi dore dutize twa mu gitondo. Tize. Hey, what are you doing with that? Narokora ibice ariko. Now, I'm trying to understand it, huh? Mana hano umuntu abari mu kazi yitoza tekinike. Around, so I'm using this ball to learn smoothness and hard. Kano kantu mba ndi kwitorezaho tekinike zose ukuntu warwanya umwanzi polisi. Stand up! Robahagurukije. Haven't opened for business. They want their taxes. Welcome to join us. Namwe ni karibi wacu. Right. We already paid you once. Twabishyuye imisoro. You still owe.
The army's... baje kwishyuza indi misoro. We need your tax money. Dukeneye indi misoro yanyu. And uniforms. You also pay up. Hey, wait! That's not fair! It's extortion! Umva ibyo ntago ari byo. Ibyo bimeze nko gushimuta ubutunzi bw'abantu ntago ari ugusoresha gusa. Tangira kubakubita. Uretse kubita nta urwana na leta. Urwana na leta. Soni kandi leta nitwe. Nyine baramusobanura yarumva. Fata umugati bakandagiye. Fata umugati urye. Turebe ko nta kiburu ufite sha. I'll arrest them all. Uyu mugati turebe ko nta kiburu ufite. Barawumutamika hose bawukandagiye. So rero akayishaho. Ntiyabaginga musuzugura. We'll all get arrested. Bow to me, peasant, and I'll see about letting you go. Now, on the ground. Sako n'umusore bashaka bamushisha bugufi. Bamugira imbwa yuname. Kubita biranga amaguru n'ibyuma. Abasore bagiye baramushotora. N'abapolisi bafite urugomo bari kwishyuza imisoro ku ngufu. Barakubita abantu babonye birambiranye wapa ukubimwe twabimva. Umugati urye mutwe. Gasani. Kura inkota. Turori. Bapolisi. Bazanye urugomo basoresha nabi. Turori. Go and close all the windows! Funga amadirishya dukubita abapolisi nta muntu utureba. Bafunga amadirishya. Bagatimbura atagira utabaza n'abandi. Bagiye kuba polisi baratimbura. Umutwe ewana ndabakubita bucece. Hasi. Fata inkota. Bagira abapolisi. Kuno kwiteranya na leta. Tangira kubita abapolisi. Mutwe. Hashize iminsi myinshi ageze mu mujyi. Nigeri. Yakuba polisi baratimbura turori. Polisi barakubiswe kuva muri restaurant kuba Mariye. Hashize iminsi umusore yameze n'umusatsi. Mutwe. Mutwe yo barayikomeje. Turori kavayo. Wa mutwe. Gatsinda umutwe. Igice umutwe. Mutwe wakomeze nk'inyundo do kamaze iminsi kameze n'umusatsi. Bakwiciye abapolisi imirambo tuyishyingure. Ewan. Deepa, you will have to remove them. Iyi mirambo mudufasha ture ko tuyikura hano. Bakira ukume Karoli Kazima. Ewan akajya kubwira ba generali ngiye kubarega. Ewan uraduteza leta. Uri araduteza leta nawe tumwice. Tabateza leta. Yicara ku ifarasi. Twagiye musatwa twagiye. Kurikira karana kuba kici katajya kubateza leta. Ko ari restaurant yisha abapolisi. Hari restaurant yisha abapolisi yakurikiye. Katururi. Geze hafi y'ikigo cya gisirikare Katururi. Tarajya kure yakubitanye n'uyu. Kumbe dore Jimbo yabaye umupolisi nawe. Hari inyeshyamba dore imwe mu nyeshyamba irankurikiye. Aramubaga wowe wita inyeshyamba ni mwene wacu. Bika inkota. Barahuye nyuma y'igihe. Musaza. No good, those rebels. You should keep away from them. Umva nimba abantu mubana ko bari kubarega ngo ni inyeshyamba ugume kure yabo batazakwica. Hey, our friendship means more than that. So Umva ubushuti bwacu twebwe burenze ibyo ngibyo kuvuga ngo umupolisi ngiye ngo bandi kumwe n'abantu b'inyeshyamba. I'm expecting a promotion. And you? Yemwe iminsi negereje ko bazanzamura mu mapeti bakama kandi kanyenyeri. Worries. And how about those summers? They were great. Wofitiye gahunda ngemeze neza tara tuba tumeze ngutyo nyine bisanzwe cyo kirarya kikaryama nta kindi cyitaho. Icya Timbo. Need to think about tomorrow. Ugomba gutekereza n'ibyejo hazaza ariko. Nta mushawuri n'ubundi ufite imyemerere gishawuri n'ubugomba gutekereza gutyo. Ishaka ubutunza buharanira buhatanire harwane agira ate. Do it. Teganyirize ejo hazaza ntago bishoboka. Biga kunyurwa. Byagukanye gusa. Nakuno barakwereka sirikare benshi mu kigo cya gisirikare. Sirikare bariyo ni benshi. Turori. Sirikare baje kunino benshi. That
purpose of today's contest is to find which of you has the best martial arts skill. That man will be promoted to general, and so let the contest... irushanwa rigiye kuba uyu munsi ni ukugira ngo turebe bamwe mu basirikare barimo bafite ubumenyi bwo kurwana budasanzwe kugira ngo bazamure babashe kujya kuba barinda generali. Baje guhatana b'abasirikare bakomakomeye nibo baje mu irushanwa barebe niba dufite ubumenyi buhambaye bwa martial arts. Turori Master mwambonye ewana urahambaye ugiye kujya undinda. Sasa umusore nawe yavuye muri bakadogo bamwe bo hasi mu nkera aje guhangana n'umujepe. Kubita nyeri iri hano kururi nyeri iri hano yikoraho vayo rimwe Gasani uriya mujinga asuzuguye abasirikare bacu. We ni bamwe bo hasi cyane bo hasi jya kuri bamwe cyitwa babakoze ifunzo rihumura arabatimbura jya kuri special force. We ni nyera gutabara kuri special force ari gukubita. I'll warn him. Ngiye kumuha agasoparike gusebya abasirikare bacu ari gukubita nk'ukubita imbwa. Sore yagiye hano kuba special force arayitimbura yose arayivunagura special force. Master kureba boss yagiye bose bacaho asebije abantu asebije special force kuba yaratojwe buryo n'umuyobozi yese yikubita aragenda. You don't act like a soldier. You're too vicious. By your violent actions, you shame the two of us. Umva, ubundi byagombye kuba ari byiza ku musirikare uzi kurwana, ariko nanone uri igisebe ku musirikare wo hasi kuzuga kubita abasirikare bo hejuru imbere y'abayobozi. Ni igisebe ku musirikare. Oh, sir. All I wanted was for your lordship to promote... Gusa icyo nashaka nanjye ni ukugira ngo munzamure kandi mubone ko ndi umwizerwa. I'll wait to see how you act next time. Tuzareba ukuntu ubutaha uzitwara. Nta peti banamuhaye ngo arasebeje nyine abasirikare bakuru. Hey, maybe you could start working in the wine cellar, you know? No problem. When it comes to wine, I sure know all about it. Bano bari hakuno no batangiye kubagaba imirimo bose ugiye kujya udufasha mu byo gucuruza inzoga. Nanjye bigeze mu by'inzoga mbanzi za wine zose zimeze neza. Sure. Yingo yazajya serifa ni Timbo. Azajya serifa mono bari kugabana imirimo na karesitora kabo. Y'abakiriya babuze barabyirira. Kanya ruwaje kubariba. You're all in trouble. Mwese muri mu byago. Bari kuvuga ko muri nyeshyamba ni muhunge. They figured out the gold was stolen. They'll be here any minute. Bari guceka ko zahabu zagiye zibwa ari hano zihishe mucano mugende. Ibuka restaurant imenyeshyamba niho ziza kubarira. Harimo ibisaza by'inyeshyamba bifite n'izindi nyeshyamba bikorana nazo. Bano baracitse. Ubariye akarango ni bahunge ni Jimbo kuko harimo Timbo mwene wabo. Turi nawe ngaracikana nabo. General yimanukiye kubahiga muca kurgiri. Turi ari bafashe. Yes, I did. And I'll kill you, you impotent tyrant. Umva ni ngende inyeshyamba bishoboye nawe nakwica bamukasa umutwe. Tugende. Cyo barahunga. Baje gushingura. Baje gushingura niyo bapfushije bafata ibipapuro. No more! You can pray all day, but I say we go back and kill them all! Umva nje nago natuza tugomba kujya kwihorera sasa inyeshyamba zitangiye kwibyimbisha umutwe ngo zigiye kujya kwihorera kuri leta ni batanu. We have strength in our numbers, the rebels. We must organize with all the rebels. Umva tugomba kubanza tukitegura turi baki barani benshi. Tugakusanya n'izindi nyeshyamba zaba zifuza kurwa kujya guhorera natwe tukazijyana. We'll get to Lou and together we'll defeat him. All right. Sawa naye ngiye kugenda mbemba nekeramo indani mu gisirikare mushaka izo nyeshyamba zindi none muzaze mwatake. Bano bagiye gushaka izindi nyeshyamba bazatakane. Sawa urakoze. Uvandimwe Jimbo arabwiye ati nanjye ngiye gufatanya mbemba nekera mu gisirikare uko bimeze nzababwira umunsi wo kwatakira mwiza. Bararo bagiye gushaka izindi nyeshyamba bidatinze bakoye izindi nyeshyamba. Batake. Batatse ikigo cya gisirikare barashaka kujya kwica generali. Muze. Bafitemo maneko wabo. Maneko wabo ni Jimbo. Shiramo indani mu kigo cya gisirikare mufeyo. Come on. Shiramo imbere kira n'ubusivile bwinshi kimena ibintu. Sirikare barabumva. Jimbo avayo he. Yana ni ngiye arimbuye kwihagarika. All right. Move. Ababeshya tugende ni mwene wacu. Kumbuye nawe ni maneko. Nyeshyamba zaje mu kigo. Mu rukerera abayobozi batarabyuka zirashaka kwica generali. All right.
I'll hold it. ameze imbere There. hakurya iriya muri kariya gatente niho general arara bavayo bihuse cyane bajyaho general arara batarajya kure kumbe ni agatego babiteguye kari agatego dore ngo abasirikare barababona dore abasirikare ngo barabazinguruka basa nkaho bari babiteguye Nyagasani general Now, where is Chinbo? I don't see him anywhere. Jimbo ari yese Jimbo ntabwo tumubona kumbe Jimbo yabagambaniye ntawe uhari bisanze bonyine nawe atangira kubibagira ubwabo atangira kubibagira Jimbo yabagambaniye tururi abana batangira kwirwanaho bagambaniwe na mwene wabo rwa Jimbo rukunda ibintu cyane batangira kwirwanaho n'inyeshyamba mu kigo cya gisirikare bari baranababuze n'ubundi inyeshyamba zirwanyeho basiteza agaco tururi iza mbere batangira kuzibaga uyagira gutya yisa nk'uwiteye icyuma yisiga ku maraso musaza kirapfu kobwa nyeshyamba zatatse tururi babateza agaco ambush Jetri Timbo ajya ku basirikare arahana sirikare arabahana uretse arabatsibura banyuza akanyafu Nyagasani none bagiye ku basirikare banyuza akanyafu Nyagasani we yewega general areba inyeshyamba abasirikare be inyeshyamba ku basirikare uretse Jimbo niwe uri kwica inyeshyamba nyinshi bakabarwanira niwe uri kwica inyeshyamba kano gakobwa karagakunda uyu baramukandagira ndapfuye gakobwa Jimbo yaragatabaye kikabiba guca umugono kikanyuza n'inkota kikabiba umugono kikongera kikipfisha sora cyarwana abantu ni wenyine asigaye ari wenyine yagukubitiye abasirikare baracyapfa inyeshyamba bagiye bazikoramo ndaje musaza zo gutabara mugenzi wameze nabi sore n'umujinya arabatsibura tururi katururi agiye mu bagabo arakubita yarebye bagenzi b'ukuntu bari gupfa kiramo n'ubwoba dore umujinya umujinya urakubitisha bacamo yihuse banyuranyuramo katurore ni benshi bakiri gupfa benshi baracyapfa inyeshyamba bazigiyeho barazitemagura vaho wa muginga we mpfe mu buryo buri VIP cyateye imibare kibona barangaye bagenzi be bari gupfa Sherikan inyeshyamba abona mwenyewe kobwa vayo kiye kubaga generali Jimbo dore aritambikaga gatera imigeri Jimbo yaritambitse ya migeri itera kanseri yaramubonye abona ngo bakuranye ari nk'umuvandimwe niwe urinze neza cyane generali ndetse niwe mugambanyi ukomeye cyane kize gutya atera umugozi Salimano cyakigoryi umukobwa ngo bajyane uyu mugozi waramukuruye katururi yaza gutabara vanya tugenda bamuginga nawe batakwica amukurura ku mugozi ashyira ku ifarasi bacaho uyareba nyeshyamba harokotse ebyiri nizo zacitse uyagiye areba umukobwa ahantu amusize ni habi cyane amusize ahantu habi amusize habi I overestimated the strength of those miserable rebels. za nyeshyamba zari zarigeze akari akagiye tuziciye intege
It saved me a lot of trouble. wa musore unabaye ibyago byinshi cyane rwose. You know I'm a loyal man. Urabizi ndi umwizerwa imbere yawe. And why should I believe that you won't betray me? Wagambaniye wowe nitangwa umuvandimwe wawe gute njye utangambanira? I can be trusted. Je nakwizerwa n'ukuru. Wumvisha abagabo bazi ubwenge nimba bagambaniye umuvandimwe wawe kuki njye utangambanira? Promoted you last time, but you had to prove yourself. Promoting you then would have hauled right. Kuba nguzamuye. You've earned it. Bamushyize muri special force ariko ntago bivuze ngo bamugize umuntu ukomeye cyane uhambaye. Sabara muzamemera kuzi cyane mubyeyi. Yewe bana bamaye gapeti. I need the best people working for me, Jinbo. The one who has escaped. He's very skilled in martial arts. Ati Jimbo nyene abantu benshi baza bakankorera uriya musore wacitse nabonye azi kurwana cyane ndamukeneye. Convince him, then destroy him. Niyanga ko dukorana uzamurimbure. Sasa uriya musore bamushimye Timbo ngazi kurwana. Bamuzana korera igisirikare cyangwa niyanga bamwice. You betrayed us all! Watugambane ni mwene wanyu wabona nawe uri umugambanyi. Yararakaye. Kumva nawe bamwita umugambanyi. Because he's so ashamed. Yeah. Agiye kumukubita yaramubuza. He doesn't feel any better about this than you do. Umva nawe arababaye cyane kurusha nuko twe tubabaye barebye ukuntu ari no kwiyahuza inzoga. Yagiye ku nzoga n'atangira kuziyahuza. Agambane n'uyitaga umuvandimwe wambwawe ni mwene wanyu tugambanisha. Mwese muri bamwe bose ni bamwe. Seri yarakubiswe. Rebels myself. Yarabibonye ko umusore arengana. Katururi. Kwereka muri iryo joro. Sasa rwa Jimbo hari agakobwa rwari rwarakunze. Rwagiye rukazanira imitako rwo rwagatabaye wana we nakwibiki. Kakobwa bagihura baza mu mujyi bwa mbere bahuye. Kamwe ka nyiri restaurant. Ka ishimwe Diane. You look angry. Warakaye. Don't you understand? They'd have died anyway. And now I've saved you. Umva nubundi bara basore barabo gupfa ariko ye nagutabaye. Arabanza aramuhambura imigozi. Surora. Yeah. Toka satani. Kuba kagiye kumutera. Aha! I knew you were a reckless one. Someone who cannot abstain from women. No, sir. Nari mbizi kuri umuntu utagira icyo witaho umugabo utabasha kwirinda abagore. Kure icyo bagiye kumutera. Uretse. She made an attempt on your life. She should be dealt with. Uwo mukobwa yagerageje kutubangamira agomba ko kwitabwaho kitakimwica. Having no need for women has made me a success. I'm sure then it'll lead to my success. We'll see. Ciao. Thank you, sir. Jimbo. Opportunity is filled with gold. The door is open. Hano imiryango irafunguye uzunyiyungeho nawe umusirikare. Right. Ukarubwira tuzamubwira za twiyungeho cyangwa se umurimbure. You've seen my power. Let's share it together. Urabona imbaraga tsigaye mfite ngwino tuzisangire. Rebels died when I trusted you. You've become even more deceitful, Jinbo. Ati Jimbo nene nakwizera ko baye umuntu bicyane kurushaho. The beginning has an end. And so does our friendship. Iri ni itangiro ry'ibyo maze kugeraho itangiro ryose rigira iherezo ariko. Anyone not on my side must die. Umuntu utari ku ruhande rwanjye agomba gupfa. Yeah. Nambara iratangira. Sere yaje kwiyuga ku nyeshyamba. Ushaka kuzirwanya. Katurori. Karaga inkota. Kivayo. N'abavandimwe bose. Vana inkota. Barakoranye n'abavandimwe. Urukerero. Tarabaga
cyegerayo kirazibukira. Tururi umwana arayicanga, tera amatafari, umwana afite inkota yanyuzamo. Tururi baga wapi bose nirwanya, bose batorejwe muri Shaolin. Zamuka hejuru, tera icumu, kirigenderaho. Yo Tururi tera hano. Tururi igitambaro bose barabarana. Kagakobwa kazirikiye hano, kagasinzi kazi. I'll ask one more time. Ndakubaza bwa nyuma, Side are you on? uri ku ruhe ruhande? Yourself. Nawe byisubize, nta ruhande rwawe ndiwo. Sore ntabwo ari ku ruhande rw'abagizi ba nabi. Tururi nkoti mukoraho kirinjiza. Sore gitangira kumukomeretsa. People deserve to die. No, those people were innocent. Bari abantu bari bakwiye gupfa, bari abantu n'inzira karengane ntabwo bakwiye gupfa. Making you do it. Then get up and prepare for your death. Niba udashaka ko bapfa rero, haguruka nawe utegura urupfu rwawe. Tururi tangira kunyuzaho. Yanze gufatanya nacyo, nimba gufatanya nacyo urapfa. Winjiremo hariya. Mota icangisha amaguru. Tururi mota icangisha amaguru, arayipasa. Tangira kubaga ibiti. Dore inkota ukuntu yabaye, inkota ukuntu zabaye. Barabarana bose n'indwanyi. Kuva muri Shaolin ari abanyamahoro bisengera babanye neza, ariko bagereye hanze amafaranga kira kwita abavandimwe atuma baterana bagasubiranamo du. Gasubiranamo. Jimbo yageze hano hanze kwisasanga amafaranga ariyo ya mbere, ko ibiti bijya kuguyungu yakabitega uri hejuru atagwa. Yageze hano amafaranga bayashyira imbere uko yasanze hanze nta utumira abakene, tumira abakira abakene bakizana. Bajyaga bitoza bari gukamura imyenda, dore bari kuvishanya amaraso. Bari kuvishanya amaraso, bakoranye ari abavandimwe bagikorera urugomo hamwe, bari kuvishanya amaraso. Jimbo sanze hano hanze bikomeye mu nsheri, sanze abakire batizanye imodoka, abakene bakishyurana imibyizi. Ituma ahitamo uruhande rw'amafaranga, yemera guhemuka. Mugeri sore baramutera, gusa ntagashaka ibiti bigo. Umukobwa yamanutse atyo. Tururi Jimbo yarakubiswe, umukobwa amanuka atyo. Jimbo yakomerekejwe, yaje kumureba. Kikuvuye umukobwa gitera ibiti, acishaho umusore bakinagaho shitingi. We uvuye kuri shitingi abona barenga hakurya abaginga, nuko bagiye. Tururi umusore arakubiswe. Hold still. Put this on his phone. Sore baramukubisa bipanci. Buriya hari imigeri bagukubita inkoni ukahita ubipanci. Do bamukubisa bipanci. Hari ibintu byababwira rero mukagira ngo wenda ni nk'ibintu mbabwira ntahagazeho. Bagukubita inkoni ukabipanci ugasara. Do bamukubisa birobo. Batangira gukubita inyundo wapi yabaye irobo. Baragukubita ukaba paralize. Yewana bamukubisa imigeri mugira paralize mutera kan. Did I do that? Ninjye ubikoze? Are you sure? Uri sure ko ari njye ugukubise? Mbikigori bagikubise kibipanci. Nakubwiye baragukubita, bagukubita ku mutwe, imitsi yo mu mutwe kivanga ugashiduka umuntu yabaye ipanci do. Bamukubisa arasara. Bimwe nyababwira ngo umuntu bamukubita nk'igipfunsi akarwara kanseri, cyangwa se igipfunsi gitera diabete. Ubwo bwoko bw'ibipfunsi biterwa n'ugukubise. Umuntu yagukubise tsutsuki buriya nyine gutera kanseri. Mawashi Grateful. tera diabete. Years of work. Hari n'ingumi zitera hepatite. Umusore baramukubise arasara. Tubasigaye bamworosa nk'ipanci kubera imigeri yakubiswe.
Ebana abashawurini si abantu bafite udutekinike twa hato na hato bagukubita. Uyu mukobwa ni umusinzi. Arararota ashikagurika. Yarahemukiwe yizeraga uriya musore w'umuvandimwe ku buryo mvaga atamuhemukira. None dore ibyamubayeho. I did. I saw everybody. Nabonye buri umwe. Right there. Hakurya iriya. Why not? Yavangiwe neza. Arongera arasinzira inzoga zonyine nizanywa kugira ngo abashe gusinzira. Amaze gusara. Hari igihe ubona ibibazo biri kuri iyi si mu nceri bikaba byanagusaza. Abantu wizeraga bari kuguhemukira, abo wabonaga ng'abavandimwe bari kugutera imibare ngo baguhemukire. Uziko abantu ari babiwe, uziko umuntu abona umeze neza, ibintu ufite atanashaka ngo bibone, gusa wakumva gufitiye ishyari, gusa kumva ntiyifuza ko wabaho gusa tu. Akumva yakuroga, akumva yaguhemukira. Cyane cyane abantu batigirira icyizere nibo bakunze kujya mu marozi. Niba abantu batajya bumva ko barenze, nibo bakunze kuyajyamo. Ariko iyo uzi kurenze, buriya abazungu ntabwo bajya bapfa gukoresha ibintu by'amarozi cyane ngo babijyemo. Iyo mufitanye beef wenda mwarasana, mwarwana, ariko abatigirira icyizere ni Abanyafurika hanini. Ukumva gusa arumva kutaba umeze neza kumurusha, kuko atifitiye icyizere bimubabaza gusa. Urubyiruko ruri mu bapfumu cyane ndabizi. Ako nino gira gutya inshinge bakamuteye akazitera bari. Ande inshinge zo kuriza ziri gutuma ndira. Wese yaguteye ziratumuseka. Basa abashinwa bagira ubuvuzi bwabo bw'inshinge. Nuvuzi bubaza imyaka myinshi cyane kandi ubwo buvuzi burakora. Bano baginga barasaze. Kumbe tugaruke hakurino. Igisirikari sore bamuzamuye mu mapeti. Sirikare bari mu myitozo. Sirikare bari kubakuba hano. Bari kubakuba. Bari kubakuba uparitse n'abarapfa. A bunch of failures. Quan, Muri igihombo. these people, they don't look much like fighting men. Umva bano bantu nagara abasirikare banya abantu batazi gukomeza umubiri wabo. Sasa ingwi byatojwe muri Shaolin yatangiye kuza kubitoza abasirikare batangira kubipfiramo. I want to see some discipline. Umva bano n'abasirikare macaka ko bagira discipline. Ibyo babwiye bakabikora. Disciplining these soldiers. Remember who it was that got you your position. Sentimentality. Bano basirikare bibuke kare batumye ugera hano ugeze. Charge now. Oh, we'll have to see about that. I'm going to see Lou. Ngiye kuguteza fande wacu Lu, mubwire kutangiye gutoteza abasirikare. Guteza ari umusore afata icumu. Tangiye kwica bamwe mu basirikare bamutanze no mu gisirikare b'abayobozi. If you listen. Carry on. Mwese mukomeze imyitozo. Now. Yagasani batangiye kugiramo n'ubwoba. Sore ni umugome. Now where is he? Jimbo. Jimbo, sasa bano Jimbo bamubuze. Jimbo we. Jimbo. Jimbo urimo hano. Bedore rwa Jimbo. Abacira amazi. Listen. Mwumve. For God's sake, you're out of your mind. Get out. Wa muginge wasaze cyabaciriye amazi. Well, I'm a duck. And you're ducks too. Umva ngiye ndi imbata namwe mburi imbata. Muze tuba imbata twese. Abashyira mu mazi. Kigoryi bafata ikigoryi. Banaga hakurya ngo cyabaye imbata. I think Yarasara baramukubisa arasara. Teacher? Teacher. Okay. Mwarimu. I'm sorry. Mbabarire. I don't want to fight anymore. Something's wrong. Mwarimu ntabwo ngishaka kurwana ndimwe rirenze. Kure babona ari kubwira igiti. Tall and Yarasaze. so trim. Mwarimu kumona abaye muremure byagenze biti. it's just all that hole, not your master. Listen. Timba amaze gusara. Mugenzi yaramukubise n'ibyo yabonye byose n'akagambane yabonye. Bano nabarabakubitana abashinzwe kumwitaho. Inshuti ze arabatimbura. Ikigoryi kibarusha imbaraga. Kujya arabatimbura. Barakiziritse. Barabona ibisazi byacyo byakabije baje kukizirika. Ni cyatimbo. Yesu Kristo. Runo barukubise. Ni rwa Kibonke. Rwa Kibonke rw'Inyagatare. Bararukubise dore ngoro. You just gotta get him to Che. Here. Go to sleep. Take a rest. Go to sleep. Take a rest. Jya kuryama fata karuka bushyiro bya bintu biranga abamuteye amarozi. Amusinziriza. Sleep. Is it going to work? Well, it depends. Ese papuro bya birakora wapi? I'll tend you. Ibi papuro birakuruna ikibonke. Ikibonke arabeshya. Try to rest. And you'll recover soon. Sinzira uraza koroherwa vuba.
bagiye kubona ikigori kiri cyazenguruka kandi uriya ngo kibonke yari kuvuga ngo yamuteye imitongero ituma asinzira, kumbe imitongero yo ni pirate kubeshya abantu yirirwa batuburira. Now I'm going to help you. Isore niki kiri bumufashe akuri n'undi aracyari gutoza abasirikari. Katururi abasirikari baracyari mu myitozo yambaye, bari mu byabo, abasirikari nabo bari kwitoza. Katururi Right, man. And attention. We will begin assault training. Start on my signal. Now do it. You men, attack! Yeah. Nuko abatoza abamanura mu mucanga wuzuye amabuye uparitse nabi nuko bigenda. Abatoza nk'utoza inyamaswa amikino. Keep going, don't stop! Komeza mugenda na guhagarara. You killed those people. Bari abantu uri kubica. You did it. Warabishe. You did Warabishe wa muginga we. You did it. Nyagasani. Fall. You should go. Why does he keep doing that? Yes, Mama. Me lie? What are you telling me for? Mwana muri kumbwira ibiki asigaza kiganira n'imbata disi yabaye panchi. Oh, my yes. Akora igitabo arisomera. Seen anything like this? Maybe he'll start to get better. He started this Ari byibura atangiye kugenda amera neza kurusha. once more now. He's not getting better. Jimbao, time to eat. I haven't eaten for days now. Irya ariko reba ukuntu kirya ariko cyubitse umutwe mu biryo. Baragikubise kipanchi dukiri kurya. Kukirisha nyine nuko kigira ipanchi. Bararya. Poliza kirabihorera. Kirabatamika ngabiri. You're predictable, I'll give you that. Lord Masterlieu, these are the rebels I have arrested, and the taxes I've collected. Izi ni nyeshyamba nafashe ndetse n'imisoro nagiye nkusanya. My job for me, I have nothing to do. I am learning from you, Master. It's a joy to serve. Usigaye ukora akazi kanjye ngenzi nzajya nkora iki nawe nabyigiye master niwe mbikorera. All across the entire country there are rebellions that have erupted. Except in my province. And the tax returns are very high. His Highness has asked me to report to the royal court. Ha 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 ha! We'll be loyal to you while you're away, to repay all the kindness you have given to us. Sasa master aramubwira ati ngiye kuba ngiye mari igihe kinini agiye kuzenguruka igihugu. It's me this. Gusa aramubwira ati no mu gihe uzaba udahari twe tuzasigara tugukorera akazi kose ndetse turabizerwa. But until that time, I do not want to hear of any rebellion in my province or any... Mu gihe ngiye kuba mvuye muri iyi ntara ngiye iyi ntara yanjye nazongera kuyumvamo akavuyo cyangwa urugomo rw'inyeshyamba zateje akavuyo hano. Umusore niwe basizeho ngo ni ikibamba basigaye bagenda bakamusigaho intara barayinsigiye harabyimba uyu. Hari abantu nyine babyimba bamaze kugira akantu babona bakagira ngo ntibazapfa. Ngiyo nibutse ko nzapfa rero nshisha make. Jumbo, don't drink it. Here, try this water. Unywa bino bintu ariko ufata kano banywa kuri ibi. Afata amazi meza arayakaraba arangije afata imbata bariye ngo rega nanjye ndi imbata kiba ariyo kinywera. I think being in the countryside will help you get better. As long as I don't get sunburned. Yakurino. See how good coming out to the country is for us. We forget how nature can heal. After the Yaje kunasanga ari igiti cyako See how it- cyavunitse. isn't it something? Ciao! What is it? It's your wife. She's about to give birth. Already? Amba mugore wagiye kwibaruka bangukuzira umugore wawe. Umusore yatangiye gusa nkugenda yumva ibintu. You better move along faster than that. Banguka waruzira umugore wawe. Free yourself. Put down your burden. Umva ibohore iyo mitwaro uhetse uyisige hasi. Iyo jambo yararyumvishe. Ngo ibohore imitwaro yawe isige hasi uzire umugore wawe. Be yourself.
Make light your burden. Yes, I hope. aravuze ngo ibohore imitwaro yawe n'ibikuremereye ubigabanye. Makes sense to me. Ibi none bitangiye gusobanuka. Makes sense to me. Bitangiye gusobanuka. Ati bohora imitwaro rufite uyiture. Buri imitwaro myinshi nibazo usanga mufite rimwe mu byitera. Ako nago mwabyumva. Cyane ababuddhiste nibo bantu baba babyumva neza kubarusha. Of chi. Imihangayiko myinshi mwa mufite burane mwe muyitera. Yesu yarababwiraga ati mwahangayikishijwe n'iby'uyu munsi ibyejo birabareba. Ababuddhiste nabo nuko nimyizere nk'iyo baba barimo hanini. Bareba iby'uwo munsi niyo yarya ubusa. Ntacyo bimubwiye ntago areba ngo ahatanira ibyejo hanini kugira ngo umuntu ahangayike nuko bari kubara ibyejo ejo se buriya bizaba bimeze biti. Hari mpamvu usanga abantu bagambana kugira ngo ejo azaba afite iki n'iki ameze gutya. Muri mu bintu nk'ibyo by'amafuti. Yirengagije ko muzapfa. Umusore yatangiye gusoma cya gitabo Master yamusigiye. Use force. Hari igitabo yabahaye ababwira ati mu gihe uzaba wumva uri gukora amakosa. Immovable roots. Numva warataye inzira ya gishawurini, iki gitabo wagisoma kikagufasha kuba wasubira ku murongo. Ibyo asoma yaragiye atangira kubyandika aracyarimo akubusaza ariko byibura yatuje ari gusoma. I'm all right. Maybe a little sad. It'll get better. Just don't make it your burden. Umva nukomeza kwitura imitwaro yari kuremera uraza kumera sawa. Need. Baje yakuri no kurya. So eat up, but don't go crazy. Iryo wantu utazasara cicika ariko. Irwa kibonke rw'inyagatare cicika. I'm free. Bundabohotse. Right? You do it all along. Sosera yakuri no. Yabonye cya gipupe birongeye birashakuye se. Aragisunika kiragaruka. Kugisunika kiragaruka. Katururi. I'm playing with it. Come on. What's wrong with that? Low center of gravity, Jumbo. Umva wikinisha igipupe wana. Ngwino ubanza urye. Sora tangira kubara kino gipupe uburyo kigendamo. Keep your center of gravity and utilize the attacker's force. Sora tangira kuvuga ati ubasha kuba wakontora imbaraga z'isi urabona kumugerageje nko gusimbuka ubutaka bukakugarura hasi ya rukuruzi yo kwisi nyine. Ati ubasha kuba wabasha kwikontora ukamenya nkaho umeze nkaho nayo uri kuri kontora ahantu hose uri kuyijyana mu gihe ushakiye. Byose ubu bifite. Sorazano shaka kumenya ikintu yagikontora gute mbega akabasha kubabaho ari we wikontorura ibyo akora byose. Kubita bara reba ukuntu izamuka ikongera ikagaruka hasi tangira kuyibara arayidubika. Tera imibare tangiye kuvumbura. Are you having a relapse? I finally understand about nature. Nangiye gusobanukirwa none nature tubayeho. Look at my appearance. Yagasani mbega ukuntu nsani bwa kireba kafite ibisatsi bisa nabi. Ntabwo yaraswera yarasaze. Ibisatsi atakibyogosha. Suri yaje akurino. Ibisatsi amaze kuyizirika amaze kuyikubita kangwe. Tangiye gushaka gusobanukirwa nature. Byose babidukikije. Amazi, ishyamba, ibiti, ibintu byose utangira kureba ukuntu yajya bikontorora akisanisha nabyo. Kanaga amazi akamena ikibindi. Sora tangiye kugerageza kuba yakontorora buri kimwe kiburi iruhande ndetse akizamuramo imbaraga. Tururi kira kibonye aho kijyanye niho kijya kigera hasi ngo cyatinde arakimena nacyo. Sora tangiye kuvumbura tekinike itayici agendeye kuri cya gitabo Master yari yaramuhaye. Ambwira ati mu gihe uzumva wataye inzira umva ugomba kwiyoroshya imitwaro rikoreye ukayitura nibwo uzongera ukagaruka mu murongo mwiza. Ibintu byose ukabitwaza gace ariko nanone cyane. Sora tangira kwitoza akurino Katururi. Ibidukikije afite ukuntu abicabiranya kabikaraga bikora ncanga na tere yose akayiteza n'umuyaga za serwakira ibipfunsi bifite kandi bigenda gake. Teza ka serwakira kandi kavuye mu mbaraga ze bwite muri we imbere. Katururi ncanga hano kure ka serwakira Katururi sore. Tekinike yo kwiyoroshya gake gake gakora ibintu udahubuka.
tugaruke hakurino abagabo bamusigiye intara yaje kwaka imisoro abakekaho kuba inyeshyamba yica. Where's Jimbo hiding? You better tell. Jimbo yishe. Sasa yungu yakomeje gushaka Jimbo. Yishe. Kill the woman. Yica umugore baramwica bari gushaka Timbo. No, she's all I have. Barabakase. Dog. A sick murderer. Wamwicanyi w'umurwayi ari gushaka Timbo. Jimbo out of hiding, and I'll stop the murders. Nimutanshakira Timbo ari ntago nzarikira kwica. Paka mubonye nibwo nzarikira kwica abantu. Yagiye kurura abantu ku ifarasi. Reverend Ling! Jimbo is killing people in the town. Umva Jimbo ari kwica abantu avuga ngo natabona Timbo ntago ari burikira kwica abantu. That's right. He's threatened to kill everyone. Ngaraza kwica abantu bose. Jimbo is hiding. Paka namara kumenya ahantu wihishe. Warn you. Let's go. Twari tuje guha agasopo wihishe. Taoism teaches us not to resist. Taoism also tells us to protect people. And where does it say? Taoism idini ryacu ntabwo ritubwira kujya guhangana n'abantu, ariko Taoism itwigisha kurinda abantu. Ni idini rya Taoism ritwigisha kurinda abantu, ni ya myemerere yabo. Lives of others are important. Ubuzima bw'abandi bantu nibwo bari ingenzi cyane cyane yari ubwa benshi. Yes, I must. Ngomba kujya kumurwanya, ni ngombwa. Reverend, you'd better not. I just get in the way. Here, take these charms with you. Basi reka mbaye no mitongero muyitware iraza kubarinda. Abahaye dawa, kumbe dawa zinago zikora. But he figures it out after he's gone crazy. Uze yaciyeho. Abahaye dawa bajye kurwana. Tugaruke hakurino. How wonderful to be honored by the emperor. I know that. Tugaruke kuri Ru. Off of the mountain. Ru ari hakurino n'umugore we. Bari mu nzira baza. Bari bamaze igihe kinini badahari. Mu nzira baza Katururi. Kukanya! Bari ku ibiti! Umusirikare! Katururi. Bayazi bindi! Generali Ru! Fayu bimeze biti. Kanya wa mbere Fayu. Katururi. Timbo! Oh, Fayu. A rebellion. Not in my province. You will all die. Mwese mugiye gupfa muri mu ntara yanjye. So sure of it. You'll never get to Beijing. Ntabwo uri buze kugera muri Beijing, turakwicira hano. Turore, cyangwa utangira banyuzaho. Uretse sikare Mugeri sore sigaye yarakumbuye udutekinike twa hato na hato. N'iyi minsi ntabwo ari kwikoraho. Fumbuye tekinike ye. Turore Mugeri kuri General Generali Ru. Kobwa ni indwanyi Moncheri. Karagano ibiti. Cumuri ca mu bagabo bandi bafayo. Sara babara ntago cyikora no kubakirira kure. Sigafite tekinike. Kobwa kuri Generali Shinwa. Sako ku kirere baracanga. Karashika ivenda kagore karu. Ntambwira icyo sima gaparika nabi. Ntayo karagaruka sora sigaye tukuri karaga nga cyaje kupe tayici aragakoma ntawe koko. Digasani ira kuri no. Generali biranga tururi baracanga kuri no. Gerano kirenge cya General General nawe ni indwanyi. Aya mapeti ntago barayatoraguye ahantu bayacuruza ntaho. Arakavuna kudakubita karashika. Mfawe simwe mwasabye jenda. Agakubise nko kubita umugabo. General bamwambura ikuzo. Bafite imisatsi. Imvi zabaye uruyenzi General baramukubita. Kana
karamusuzuguye Please don't kill. genero I beg of you. Please. mwenyica It's possible you could be of some use to us alive. genero yarafashwe bagakurayo kumbe tugaruke hakurino abasirikare bari hano genero baramufite sabiri inyuma mwabaginga mwe batambaga sabiri inyuma abaginga nafashwe ginga ntabwo abona ko bosi yafashwe uyavayo Junbo, that's Junbo. her. Taking him as a hostage. You look so shocked. Maybe I'm more clever than you had imagined me. Release him. Well, I might. murekure nona Just as soon as you release your wealth and power. ndamurekura ari uko umaze kuvuga ko urekuye imbaraga wari ufite n'ubuyobozi wari ufite hano n'amapeti ukabyikuraho Why don't you let him go now? utamureka ngo agende none bamushyira hasi Do it. Now that you are on your knees, you tell me, Chinbo, who's inferior? Junbo, I want you to listen to me. Since we were boys, I worked hard to be powerful. You can't take... umva urabizi kuva nyiri umwana nahoze ndi umuntu rwose wifuza kuzagira imbaraga none narazigize urabizi ibi ntabwo wapfa kuzinyaka Or else, I will take it. nimba udashatse kuzirekura ndazikwambura kivayo umwana sigaye afite ukuntu arwana cece mu gace gahuru kuri yatayiciye ya hato na hato kiramuka we ni gace aragitira agukubita gahoro kandi ukagwa mu birometero ni agatekinike yavumbuye ya arazikurura iyo ko nayibuka tuyiga ko nayibuka kirahubuka umwana afite ukuntu asigaye yaritondeye kwitura imitwaro ye akarwana bucece naguruka gahoro ni tayici ni agatekinike yavumbuye ni tayici master kizana sore shyiramo ikigoryi yewega yewega gitangira kumwohereza utundi tugabo cyohereza abandi byatangiye kugicanga umwana ntabwo akikoraho aragikubita kidakoramo mbere cyari gifite tekinike kibaga ku ruhande rw'umwana yavumbuye agatekinike karaga akagoryi biragacanga cyohereza abandi katururi mwambonye se turakwiyamye wanapfira ahandi vayo ugishyiramo parika nabi nonasike Or did you come to fight? I've found my fighting style. ati iyo tekinike urwanisha niyihe naje kubona stile yanjye yo kurwana yihariye yihimbiye yitondeye ibintu abanza kubibara amenya ukuntu bikoramo amenya buryo ki agomba kujya atimburamo abantu witonze nawe wavumbura tekinike yawe n'uburyo bwawe bwo gukoramo akazi kawe kose kiramuterera umwana ntabwo agihubuka umuterera ibintu bishwambaguje uzana akavuyo mu bintu akabitondeka ku murongo byose akabishyira ku murongo akwereka ko nta na kimwe kirapfa ngaho nawe bitondeke biramucanga umusore asigaye ashyize ibintu ku murongo kimuzana hakurino bisongo umusore aragikurikira cyamuteza agatego namwe gitoreza abasirikare. The way I used to beat you. You'll find I'm a lot different, Chinbo. Yeah.
ati mbere naragukubitaga, atugiye kuba itandukano ritandukanye rero na kera najyaga ngukubita. Nimba kiri kubimwibutsa kugira ngo yongera kireke kimukubite. Ibintu byarahindutse. Turaza kubona itandukano ryinshi cyane rihambaye. Turere kiragurya kiramunaga, hano kirahamenyereye kiramutera, cyamuzanye mu dutego twacyo. Sori imigozi iramucanga, arayibara hano arayizirika, arizirika arabanza ahagarara hamwe, kimuzamuye ntiyajya kuri. Kivayo taramutera uretse imigozi iracika, umwana amanuka mu bisongo. Kivayo tera arakwepa, kimushyiramo, parika nabi hano, abanza arakibara yohereza baravayo. Sora avayo nka ya baro yateraga kumutera gikoma, uretse hano harabanza arahakontorora, arakinaga mu kirere, kiparika nabi, ndapfuye umwana asigaye agifite. Yakibwiye turaza kubona itandukano, mu mwatake. Stay where you are. Barata muguma wo muri mwikwataka, singe general simfite amapeta arenza yanyuze. Obey my order. Right there. Of course. Yes, of course. Bayo wamuginga wataka tangira kuniga abasirikare be. Chinbo, if anything happens to me, I'll see you dead. Kigorye nago nagwaye itegeko ryo kwica abantu. Sasa umujinyora cyatutse, fata inkota, kibaga generali. Niwe wari uri hano ndusha ipeti none ndamwishe. Kiniro kiramwiyici nta mikino. Master Lou is dead now. No, wandushaga ipeti kapfuye mwatake. He killed your leader. Yishe umuyobozi wanyu. He's wrong. Namwe yabica mwijyayo. Murabizi? Ngiye nka sergeant ndababujije mwijyayo. Umuntu yishe fande wanyu yabakoresha imyitozo mibi. Mujinya. Gishiramo akantu. Kantu wana kaje bora ariko gatera za diabete. Kidepoza kagere. Aragikoma. Gitera utuntu tw'ubwenge twa hato na hato. Afite twanjonoga gutera dutera za hepatite yewega. Yahuye ni bacice. Cyagiye cyica abasirikare bene wabo. Yagiye yapfuye yanzwe ishaho. Baguhitane. Dore umujinya yegegege aho nambariye, aho yavugirizwaga impundu, dore ngo baramuvugiriza induru. Hano yaranyuraga bakamuvugiriza impundu, none batangiye kumuvugiriza induru. Boshye igisambo katururi. Vayo uretse sakwe n'ahandi kiramutera, uretse subizayo, uretse akira, uretse kubitiye ikigori gishaho we cece jetri gipfe. Aya magambo ubundi yo tudusirikare niyo yakwica mbere. Gipfe kirapfuye. Jumbo. Me. Just one more chance. Mandi mahirwe ya nyuma nkamwe ya debe ningise ndi debe. It'll be like when we were boys. Basi bakatukira abana rwose ukuntu twabanye mbabarire. Be sorry. Kome cyamurangaza gakivayo. Kizana amacumu. Kirajomba. Cyaramurangaje kimutera amacumu. Sore wapi? Yayafashe. Sigaye ahumura ku tekinike aragishota. Ishoti. Cya kabiri. Irindi. Oya yarabaye. Aragifunga. Igishosa amashoti shawo. Kivayo none uretse arikaraga agikaraga mutenesi fusha naga mu macumu hakurya iriya. Sora sigaye ahumura afite ukuntu gukaraga, ubona ari ibintu byoroshye ukagenda cyane. Niyo tayici umuntu gutera agapfunsi ubona yo yiyoroheje, ariko kakagutera bya kanseri, bya diabete. Ewana
iki gisirikare cy'aba bahungu rero nta nubwo cyari kimeze neza, tukivuyemo dore ngo barakivamo yewana basubirana intwaro zabo, baguha inzira utambuke musaza uradutabaye. Kiriya kigabo cyendaga kuzabamara kibakoresha ifunzo ritabaho, cyabiciye bagenzi babo, bafashe inzira barerekewe n'umukobwa. I'm going to the temple. Ngiye gusubira kuri temple, ku rusengero. Will I see you someday? Umunsi umwe nzakubona se? It's up to fate. Reka tubitegereye, wenda igihe kizaduhuza, igihe kizabahuza, nimba ari ibigomba kuba ntabwo bizahinduka. Sore fashe ifarasi aragenda ndetse abwira umukobwa ngo igihe nikigera wenda tuzahura. Yagarutse muri tempo, agaruka muri tempo azanye tekinike nshyashya ariyo bita tai chi, ndetse atangira kuyisangiza n'abandi. Urabona iyo uzi ikintu cy'ubwenge ntabwo wakiyererana, ariyo mpamvu uzasanga ari benshi nagiye nereka ubumenyi bwanjye bw'ibanga. Namwe mwa muri kureba filime za nyuma ndi kubasangiza ku bintu by'ubwenge. Rega yatangiye gutoza tai chi, tekinike yari nshyashya yivumburiye, atangira kuyitoza, ndetse ari nayo mpamvu filime yacu bayise ngo ni Tai Chi Master. Yari roki nk'ibisanzwe, abamuzi ntibamugereranya, abamumenye ntibamushidikanyaho. Imana ibaha umugisha, ndabakunda cyane. Ciao ciao. Thank you.